Ime i prezime. Petronijević Pojadin. Petronijević Pojadin? Petronijević. Petronijević. Ime on? Stojadin. Kako Stojadin? Stojadin bre. Stojadin, to naš ovaj domaći, ne? Nije vi zvuč, nije. Ti govor da ti pričam. Znači, ti si došao da polažeš vozački ispit? Jes, ja sam došao. Aha, ti si došao. Pa dobro, mi će da vam postavimo nekoliko pitanja, pa ako odgovorite na njih, položili ste, ako ne odgovorite, znate, ako nismo ste. Dobro. Pa dobro, da počnemo. Može. Šta radi šofer pre nego što upali auto? Prvo. Pa šofer prije nego što upali auto, on se prikrsti. Pa kako čovjek se prekrsti, valjda prvo stavi ključ u bravu? Pa dobro, stavi prvo ključ u bravu. Pa piši, nije tako, živi, pa nema šta. Ovo je logično odlično. Pa dobro, kažete nam neku marku. Što se tiče marki imamo razne, imamo recimo one poštanske što se lepe na pisma, pa imamo one druge taksene. Ma nije te čoveče, pa ste vidjeli nekad da piše na kolima nešto, ste vidjeli? Vidio sam, piše na primjer crveni signal, pa gradsko lekarstvo, pa hitna pomoć, pa taki. Molim vas, Petra, dajte da vam pomognemo, recimo K. Kadionica. Pa kakva kadionica čoveče, Kadilak bre, Kadilak. Kadilak. Nema ovaj nešto ovo, kakvi, da neću da ga pustim, izgleda ništa nije ni zaneo. Dobro, sljedeće pitanje. Šta se sipa u kola kao pogonsko gorivo? Pa u kola kao pogonsko gorivo se sipa... Da vam pomognemo, alo, B. Pa benzin, čoveče, benzin. Pa normalno, ona nije pila vodu ceo dan.
Ujebe, za to? Ujebe, ovo su se sjetio u žepu neku pesmu. Jel možeš da počnemo? Da nije, može. Soli. Jezus, ajde. Šta ti je? Ajde.